Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngesitezo zakho khona leMzansi, thanda subscribe le channel and uphinde uclick ibell for ama notification. So namhlanje ivideo yethu ngizobe ngikhuluma lapha nendaba yakhe uHleziphi naye uKwanda. Izinto isazomshubela uHleziphi njengoba ahamba emaphoyiseni awu report uKwanda ukuthi uyi-drug dealer. Ngithi ngimchazele ukuthi kuzokwenzalani between uKwanda naye lapha na uHleziphi and naye futhi uNonka cause uNonka naye uyathinteka kulolu daba. Amathizo ozala vezile ukuthi uNonka uzozenzela ucwaningo ethola ukuthi uKwanda uyi-drug dealer langempela, ethola ukuthi ama-drugs uwafaka lapha ama-box la athi udayisa kuwo khona ama-products. And kuzothi makusenjalo uKwanda uzokidnapha yena uHleziphi. Uzothi mayesamkidnaphile kunjalo uHleziphi and ephinde futhi maqhubeka ihamba isikhathi ephinde kidnaphe uNonka cause bazobe sebazi ukuthi ahlahla uKwanda uyi-drug dealer. And lapho uKwanda uzobe sefuna amaphoyisa cause bazobe befuna yena lapha uNonka naye uHleziphi. And kuyavela ukuthi unjeza uzokhona ukuthi esize uNonka. UNonka uzokhona ukusizakala but uHleziphi yena ngeze khona ukusizakala cause yena uzobe uKwanda samkidnaphile safuna lama drugs akhe awathatha wasemaphoyiseni. And kuphinde kwavela ukuthi ifamily xaba izomove out kulowa muzi othenga uNonka lo muzi omusha. Khumbula ukuthi lo muzi uNonka wayithe uzorenta for 3 months, after 3 months and then uzobe sewuthenga. Bazomove out cause imali izobe ingasahlangene, bazoyivala naleya business le yakhe uKwanda naye lapha uNonka. Uliliye benomondli bazobe busy besha ama up and down, bazobe befuna noKwanda cause uKwanda ukidnaphena uHleziphi. Amathiza ngo-August lawa ngoSeptember waphumi ngizoku-update emakhamba isikhathi ngutshela ukuthi kahle kuzokwenzakana bazobe begcina bemtholile na uKwanda cause abakhiphi lokho ukuthi kahle bazomthola or ngeze bemthole asazi. But emakhona engikutholanga bese ngiku-update bengifuna nje ukutshela ngawo la izinto ezokwenzeka kuyo lenyanga le. Ungakhohlwa ukuthola ikhele video ngithi nje danke ngiyibongela.